در زمان صاحب استقلالی کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و رئیست وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی حوالی جمهوری در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین بیمارخانه‌ها، بنگاه‌های طبی، مرکز سلامتی بنیاد گردیده در خدمت مردم قرار دارند. یکی از چنین مرکز سلامتی ناحیه شغنان جماعت پارشن فعالیت دارد که طبیبان این مرکز خدمت طبی را با صفت به باشندگان این ناحیه رسانیده ایستادند. در مرکز برای طبابت ساکنان شرایط مساعد بوده طبابت گیرندگان از معامله نیک و جهد و تلاش طبیبان قناعتمند میباشند. سیاست خردمندانه و دستور آینده بینانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همام علی رحمان به سالمی حوالی حفظ تندرستی جامعه و رشد بیمیلان ساحه طب روانه گردیده برای انکشاف و تکمیل و توسعه عملی بخش‌های مختلف تندرستی زمینه‌های مساعد امکانیت‌های وسیع را فراهم آورده است. چنین دستگیری و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان طبیبان را وادار می‌سازد که تا برای حفظ سلامتی جامعه کوشش بیشتر را به خرج دهند. این بنای جمعیت مسئولیتش محدود تشکیلات قرضدهی خرد رشد کوهستان است. اگرچه از تأسیس یابی آن 4 سال می‌گذرد، اما امروز نام آن ورد زبانی مردم است. تشکیلات قرضدهی خرد رشد کوهستان امروز بیرون از ولایت در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، مومن آباد و فرخار، خاولینگ و جیهون مرکزهای خدمت رسانی باز نموده است. سر و اسرار موفقیت این تشکیلات را می‌توان با چند جمله افاده کرد: تحلیل همه‌طرفه وضع مالی و اقتصادی هر یک مزاج، باوری و اعتماد، خدمت رسانی دسترس، ساده و آسان و از همه مهم مناسبت و معاشرت خوب با میزاجان است. با گفته سردار شعبه قرضدهی تشکیلات مذکور علیدین مظافرов، قبل از دادن قرض به میزاج متخصصان ما وضع اقتصادی و مالیویش را مورد سنجش قرار میدهند و چون مطمئن گشتند که میزاج قدرت پرداخت قرض را دارد، در دوام 3-4 روز به شرکت کفالت دهنده برایش قرض میدهند. حجتگزاری از طرف تشکیلات قرضی خرد رشد کوهستان بسیار آسان می باشند. یعنی برای یگان قرض کفالت ده طلب کردن نمی شوند و میزاج می تواند در مدت 3-4 روز قرض گیرد. امروز میزاجان تشکیلات قرضدهی خرد در بازار و مرکزهای خدمت رسانی نزد بازار مرکزی و محله‌های شهر خاروق به صاحبکاری مشغولند و به این تشکیلات برای راه گشادن به سوی تجارت اظهار سپاس میکنند. نازنین رحمت و یکی از آن میزاجان است که با مبلغ قرض گرفته‌اش در بازار مرکزی کاشانه هست باز کرد و با توصیه نازنین چند دوگانه‌اش نیز از تشکیلات مذکور قرض گرفته همراهش در این کاشانه هست به فعالیت صاحبکاری مشغول شدند. در حقیقت هم ما از رشد کوهستان قرض گرفتیم. چه شخصا من خودم و همکارانمان یک جا شده قرض گرفتیم و کار و فعالیت خودمون رو در این کاشانه حسن ادامه میدهیم. سردار تشکیلات قرضدهی خرد رشد کوهستان رخشاد اشوربکова میگوید که حالا ما برای میزاجان خود زیاده از 10 نمود قرض را با فایزهای کم پیشنهاد میکنیم. یکی از عامل‌های سال از سال زیاد شدن میزاجان این پیش از همه کم بودن فایز قرض و در مهلت خیلی کوتاه دادن آن میباشد. سردار تشکیلات قرضی خرد رشد کوهستان امروز در بدخشان میباشد و خوشبختانه ما توانستیم در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان، چه در ولایت ختلان، چه در ناحیه فیض‌آباد و چه در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای 2000 نفر میزاج مبلغ 12 میلیون سومانی رو پیشکش نماییم. تشکیلات قرضی خرد رشد کوهستان برای میزاجان میتواند قرض‌های کشاورزی را پیشنهاد نماید که فایز آن از 22 تا 25 فایز را تشکیل میدهند. اینچنین دیگر ما میتوانیم برای قرض‌های که برای رشد نمودن صاحبکاری هستند میتوانیم با مبلغی از 5000 سومانی تا 50000 و تا 100000 سومانی قرض‌ها رو پیشنهاد نماییم. مهلت قرضای ما از عموما تا 30000 سومانی رو تشکیل میدهند و فایزشون نیز از 32 تا 36 فایز رو تشکیل میدهند. سردار تشکیلات قرضدهی خرد رشد کوهستان رخشاد اشوربکova گفت که حکومت کشور و شخصا پیشوای ملت بر رشد و انکشاف صاحبکاری توجه خاص دارد و به کارمندان رشته‌های مالی و اقتصادی قلمرو کشور تاکید میکند که صاحبکاران را همه طرفه دستگیری نمایند، زیرا نقش صاحبکاران در آبادانی کشور و غنیسازی بودجه دولتی خیلی موثر است. ما میتوانیم قرض‌ها رو برای فعالیت نزد سرحدی، یعنی نفرانی که در فعالیت نزد سرحدی مشغول هستند، برای ویها با مبلغ از 5000 تا 50000 سومانی با 22 فایز سالانه پیشنهاد نماییم. این چنین دیگر قرض‌های داریم که لیزینگ خرد میباشند، محصولات قرضی لیزینگ خرد که اون نیز برای میزاجان پیشنهاد میگردد. مهلتشون تا 48 ماه با مبلغ از 20000 سومانی تا 200000 سومانی و
фоизашон 24%-ро ташкил менамояд. Хати гиргардиш қарзӣ дорем ки ва ба фикрам ин то имрӯз дар Бадахшон чунин қарзо дар ягон банк дода намешаванд ва мо метавонем чунин қарзоро низ барои нафароне ки бо соҳибкорӣ машғуланд барои ваё чунин қарзро пешниҳод намоем. Ин қарз низ ба маблағи аз 10,000 то 100,000 сомонӣ мебошад ва фоизи солонаашо 24%-ро ташкил менамояд. дар остонаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ташкилоти қарздиҳии хурди рушди кӯҳистон соҳиби бинои нав мегардад ва ин имконият медиҳад ки ҳам шумораи кормандонашро афзоиш диҳад ва ҳам намудҳои нав ва нави хизматрасониро ба мизоҷи он пешниҳод намояд. имашозода Анвар Имашов фаъолияти низоми банкиро дар соли сипаришуда қаноатбахш арзёбӣ намуда қайд дошт ки бо вуҷуди паҳншавии бемории сироатии нави COVID-19 банкҳои ҳудуди вилоят тавонистанд ба муфлисшавӣ роҳ надиҳанд. Сардори шуъбаи банки миллии минтақавии шаҳри Хоруғ Зайнулараб Қозӣ Давлатзода вобаста ба фаъолияти банкҳо ва ташкилотҳои хурди қарздиҳии ҳудуди вилоят маълумот мансур намуда қайд дошт ки новобаста аз мушкилоти бемории COVID-19 соли гузашта мавриди истифода қарор додани се бинои банки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбанк дар ҳудуди вилоятро аз дастовардҳои назарраси фаъолияти ин банки давлатӣ арзёбӣ намуд. Қайд дошт ки дар баробари банкҳои амаликунанда инчунин дар қаламрави вилоят саридораи ташкилоти қарзии рушди кӯҳистон, фонди қарздиҳии Мадина ва ташкилоти хурди қарздиҳии Мадина ва ҳамкорон фаъолият карда истодаанд. Аз он изҳори нигаронӣ шуд ки дар низоми банкдории вилоят 35 банкомат ба қайд гирифта шудааст ки аз ин миқдор 23 тои онҳо хизматрасониро ба беш аз 230,000 нафар анҷом дода истоданд ки ин нокифоя мебошад. ҳамчунин терминалҳои электронӣ дар баъзе аз нуқтаҳои калонтарини савдо фаъолият намуда боиси 10% коҳишёбии гардиши пулҳои фарсуда мебошад. дар рафти ҷаласа бобати фаъолияти сохторҳои банкӣ маълумот оид ба қарзҳои додашуда, бақияи қарзҳо ва пешниҳоди қарзҳои банкӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иҷтимоӣ дар шакли мукаммали электронӣ пешкаши иштирокдорони ҷаласа гардонида шуд. муовини раиси вилояти Машозода Анвар Имашо аз он изҳори нигаронӣ намуд ки сари вақт таъмин намудани банкоматҳо бо пули нақд мушкилии асосии соҳаи банкдорӣ ба ҳисоб рафта аз масъулини банкҳои фаъол даъват карда шуд ки баҳри бартарафсозии ин мушкилот чораҳои заруrii роҳандозӣ намоянд. ҳамчунин супориш дода шуд ки дар низоми банкӣ бояд ҳамаи воҳидҳои корӣ дар асоси озмун бо мақсади таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор пурра карда шаванд. Наби Собиров мудири шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зимни ҳисобот оиди фаъолияти шуъба ва бахшҳо дар қаламрави шаҳру навоҳӣ давоми як соли фаъолият маълумот манзур намуд. Беш аз 80 маротиба суҳбату вохӯриҳо бо мардум гузаронида шуда тариқи расонаҳои ахбори умум суҳбатҳо доир карда шуданд. оиди фаъолияти комиссияҳои доимии маҳаллӣ, ҷамъиятӣ ва бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар шаҳру навоҳии вилоят дар амалӣ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти назорат бурдан аз баргузории тӯю маъракаҳо дар давраи хуруҷи бемории сироатии коронавирус низ маълумоти мушаххас манзур карда шуд. қайд гардид ки баҳри эмин нигоҳ доштани саломатии аҳолӣ ва кам намудани шумораи даъватшавандагон ба маъракаҳои тӯй ва маросими азодорӣ ва дигар маросимҳои миллӣ таҳти назорат қарор дода шуда дар ин самт низ аз ҷониби аксар шаҳрвандон баҳри иҷро нагардидани талаботи қонун дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаримабандӣ таъин карда шуд. нарасидани кадрҳои ихтисосманд дар фаъолияти шуъба аз масъалаҳои мубрам унвон шуда муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Назира Амирбекзода бобати ин масъала он нуқтаро таъкид дошт ки кор дар шуъба ва бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим пурмасъул ва мушкил буда дар як вақт мафҳум ва моҳияти фаъолияти бахшро низ пурра аз худ кардан лозим аст. оиди баргузории тӯи арӯсиву домодӣ дар тарабхонаҳо ва дигар маросимҳо аз болои фаъолияти шуъба ирод гирифта шуда арз дошт. назорат дар ин самт аз рӯи протоколи ҷаласаи назди сардори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз бемории сироатии коронавирус бояд ҷараён гирад. аз масъулон сифати баланди фаъолият ва натиҷаҳои хуби кориро тақозо намуда аз намояндагони раёсати маорифи вилоят бобати ҳарчи бештар насб намудани гӯшаҳои махсус вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҳудуди муассисаҳои таълимӣ ва ба танзим даровардани гузарондани ҳар гуна чорабиниҳо дар қаламрави муассисаҳоро аз нуқтаҳои асосӣ унвон кард. дар рафти ҷаласа мудирони бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар қаламрави шаҳру навоҳии вилоят низ вобаста ба фаъолияти хеш дар давоми соли ҷорӣ маълумот манзур намуда мушкилоти ҷойдоштаро дар самти фаъолият ба миён гузоштанд. дар фарҷом ба нафароне ки фаъолияти хуби хизматиро нишон доданд ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят дар вазъияти тантанавӣ супорда шуданд. соли равон дӯстдорони шеъру адаб 80-мин солгарди шоири халқии Тоҷикистон Ширин Бунёд таҷлил мекунанд. ба ин хотир бахши вилоятии иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон имсол барномаҳои гуногунро рӯи даст гирифтааст.
عضو این اتحادیه خوشامد علیداد گفت که شیرین بنیاد یکی از شاعران توانای کشور بود و برای تأسیس و گسترش حوزه ادبی بدخشان خدمت بی‌اندازه کرد. اسلوب نگارش شیرین بنیاد تنها خاص او بود و در ایجاد شعر به شکل اسلوبی شاعر دیگری پیروی نکرده، بلکه به تکرار می گفت که هر شاعری که روح و روش خاصه خود را در جاده شعر ندارد در شاعری به کمال نرسیده است. شعر ای از دیگران فرق کننده است. از خواندن شعر شیرین خواننده به اختیار کوهستانی و از کوهستان بودن شاعر را در می‌یابد. زبان تازه و پرتراوت کوهستانی، تصویرهای بی‌آلایش ولی رئالی، استفاده استوارانه ضرب المثل و مقاله‌های خلقی، عرف و عادت مردم و تمامی بودن و نبودن هم‌میهنانش را به تفصیل معرفی می‌نماید. استاد شیرین بنیاد از زمره شاعرانی است که نوابسته از مشکلات زیاد زندگی در اوراق تاریخ ادبیات بدخشان چون فرد نوتکرار، استاد استادان، آموزگار اصیل، شاعر توانا و مبارز شجاع در مسیر وحدت ملی نام خود را ثبت نماید. اگرچه مسیر عمرش از کودکی هموار نآمد، پدر را که باید دستگیر کوچه های کودکیش میشد دیو جنگ از وی ربود، ولی او ناامید نشد و علیرغم همه دشواری ها گام استوار گذاشت. به قول خود شاعری بزرگترین سخاوت خداوند برای محبوب ترین فرزند است. هر که در اصل شاعر تولد شده باشد حتما باید همه راههای رنج و اندوه را عبور کند و از مکتب زندگی سبق بردارد. هر شاعری که از این مکتب نگذشته است به قله کمالات نمی رسد. در این محفل شاعران جوان و امیدبخش معظم همدم و نظرخدای نظرخدا درباره زندگی و فعالیت ایجادی شیرین بنیاد اظهار نظر خود را ابراز کردند و نمونه‌ها از اشعار خود برای کودکان و نورسان قرائت کردند. خوشامد علیداد گفت که سال روان برابر تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، اهل قلم ولایت 80 سالگی این شاعر توانا، شاعر خلقی تاجیکستان را با تنتنه تجلیل می‌نمایند و بخش ولایتی اتحاد نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته است که کتابچه از حیات و روزگار این مرد نجیب تهیه و پیشکش خواننده می‌گردید، زیرا زندگی نامه او بسا رنگین و پرمعنا بوده می‌تواند در تربیت ایجادکاران جوان سهمی بی‌اندازه گذارد. در تعطیل زمستانه خوانندگان لیسей آقاخان فارغ از تحصیل همه‌روزه با مرکز مواد تعلیمی مراجعت نموده از کتاب‌های علمی و بدیعی و فنی با ثمر استفاده می‌کنند. ضمن صحبت خوانندگان عرض داشتند که کتاب دوست وفادار و باغ پر از میوه‌های معرفت و مدنیت، اخلاق و فراست برای هر انسانی کتاب دوست میباشد، زیرا هنگامی که آن را ورق گردان می‌نماییم همه خصلت‌های والای انسانی را برای خود در می‌یابیم. فاطمه مذهب‌شویه خواننده لیسей آقاخان در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در دور دوم مقام دوم را نموده عرض داشت که اشتراک در این آزمون برای هر یک خواننده درس عبرت است، زیرا هر یک خواننده میتواند مهارت و دانش و سخنوری خود را در این آزمون بسنجد. بهتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در همکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی است و هرگز آزاری نیست. در حقیقت هم کتاب گنج بی‌بهاست و چیز بی‌غرض است. هر کسی که کتاب را مطالعه می نماید تأثیراتش را عاید به زندگی و عاید به فعالیت انسانی بیشتر می گرداند. من نیز یکی از آن شخصان می باشم که کتابخوانی را بسیار دوست می دارم. من امسال تصمیم گرفتم در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اشتراک ورزم. نمیناسیون دوم یعنی از خواندن و از یاد نمودن اشعار معاصر را انتخاب نمودم و می خواهم که سزاوار جای نمایان گردم. در تعطیل زمستانه من تصمیم گرفتم که بسیار کتاب ها را مطالعه نموده برای آزمون مذکور تیاری خوب بینم. در تالار مرکز مواد تعلیمی لیسей آقاخان خوانندگان از صنف‌های پایانی تا بالای همه‌روزه جمع شده کتاب‌های دلخواه را مطالعه کتابخانه کتاب‌های ادیبان معاصر و کلاسیک رو گرفتم مطالعه نمودم. من از خوانندگان لیسей آقاخان الهام گرفتم که آنها در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نمودند و میخواهم سال آینده هم در این آزمون اشتراک نمایم و سزاوار جای نمایان گردم. در برابر مطالعه کتاب همچنین آن خوانندگانی که در المپیادهای فنی اشتراک میکنند با آموزگارانشان درس‌های علاوگی پیاده نمودند و در هر درس به موضوع جاری توجه بی‌اندازه ظاهر می‌نمایند. از ادبیات علاوگی با ثمر استفاده دارند.
фариза маманазарова омӯзгори литсеи оғохон аз таваҷҷӯҳи хонандагон нисбати китоб ва омодагии онҳо ба олимпиадаҳои фаннӣ изҳори қаноатмандӣ намуда гуфт ки толибилмони мо новобаста аз хунук будани ҳаво бе ягон мушкилот ба китобхона ва дарсҳои иловагӣ ҳозир мегарданд, зеро аз гуфти онҳо барои расидан ба қуллаи баланди донишандозӣ ягон монеа вуҷуд надорад. хонандагони литсеи оғохон ба хунукию вазнинии роҳ нигоҳ накарда дар таътили зимистона низ ба мактаб омаданд барои тайёрӣ дидан ба олимпиада, барои иштирок кардан дар фуруғи субҳи доноӣ ва инчунин он хонандагоне ки аз фанҳои гуногун баҳои се гирифтанд, омӯзгорон ҳаррӯза бо онҳо кор мекунанд то ин ки дониши онҳо хубтар шавад. хуб ва хонандагоне ки дар олимпиада иштирок мекунанд аз синфи 5 то синфи 8 аллакай даври вилоятӣ шуда гузашт ва қисми зиёди хонандагони литсеи оғохон сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва хонандагони синфҳои 9 то 11 баъд аз таътил иштирок мекунанд ва мо ҳаррӯза бо хонандагон омӯзгорон тайёрӣ мебинем ва чуноне ки мебинед дар литсеи хеле зиёд ҳастанд, дар ҳар як синф қариб хонандагон ҳастанд, онҳо бо омӯзгорон тайёрӣ мебинанд ва ғайр аз олимпиада мо боз бо хонандагон дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ тайёрӣ истодаем. он китобҳое ки онҳо мутолиа мекунанд назди омӯзгорон омада ҷавоб медиҳанд, порчаҳои шеърӣ омада қироат мекунанд ва барои дониши худро сайқал додан ва дониши худро хубтару беҳтар кардан омӯзгорон низ кӯшиш мекунанд ки ҳар чӣ ки бошад бо хонандагон кор кунанд ва ба онҳо ёрӣ расонанд. гарчанд имрӯз дар маркази таълимии литсеи оғохон номгӯи беш аз 40 000 китобҳои сиёсиву илмӣ ва бадеӣ ҳам ба забонҳои давлатию русӣ, англисӣ маҳфуз ҳастанд ва дӯстдорони зиёдеро пайдо намуданд, маъмурият ният дорад ояндаи наздик боз иловатан номгӯи адабиёти муосирро дастрас намуда хонандагон барои расидан ба ҳадафҳои волотарини донишандозӣ имконияти бештар пайдо менамоянд.